nħabbar illum li l-maġġoranza tal-area managers, district managers, assistant managers, warehouse managers u kif ukoll is-supervisors tal-kumpanija li din Malta daħlu membri fil-General Workers Union. Ftit tal-jimilu kien hemm il-verifika min-naħa tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali fejn nikkonkluda li l-maġġoranza ta' dan il-grupp ta' din il-faxxa ta' ħaddiema huma membru fih dan il-General Workers Union. Dan juri r-relevanza li trade union li l-General Workers Union qatt għandha fis-soċjetà Maltija. Il-ħidma, il-perseveranza tagħna qed tasal b'mod li anke qed tippenetra kumpaniji li għandhom tendenza li jkunu mhux daqshekk favorevoli lil ħaddiema tagħhom li jissieħbu fit-trade union. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil ħaddiema f'din il-kumpanija tal-fiduċja li jorew fina. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Segretarja tat-Taqsima Riccarda Dermanin tal-ħidma li għamlet u tal-ħidma li se tkun qed tagħmel fil-jiem li ġejjin. Nirringrazzja wkoll lill-istaff kollu kemm tal-General Workers Union kif ukoll tal-istess kumpanija tal-ħidma li saret flimkien biex din il-maġġoranza setgħet tinkiseb. Minn hawnhekk inħabbar ukoll li kumpaniji wkoll li m'għandhomx tendenza li jkunu favori trade unionizmu qed jitkellmuna biex dawn fil-jiem li ġejjin kunu qed inħabbru l-istess aħbar li biex jissieħbu ġewwa il-General Workers Union.